ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ 01 мардуми дурай ватан. числа 27 августи соли 2025 навори хонаҳои фурӯшӣ арзон мешава. бо диққат фақат бачаҳо тамошо кунед. беҳтарин хонаҳо, сабр карда то охир нигоҳ кунед бачаҳо. барои реклама рақамҳоро мегзорам. хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат, чӣ молу маҳсулот боша, дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. рафта навораш мекунем ёки хитонроӣ кунем суратоша видеоша. дар ютубу, тиктоки, инстаграму сомонтеже хулас рекламаи фасон када ҳаракат мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат савдош кунем. дар видео лайк монед, дар канали мо обуна шен. фикротона комментария кунед. аз кадом тарафҳо то чанд сума, чанд сотиқ, чанд квадрат хона дар кор, замин, квартира дар кор. фақат бачаҳо ҳамин таги комментарда нависонда монед, навора сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мераса. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мераса. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Акай Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. азиз, дӯстони азиз, я апа мега ки ба ман хона дар кор ба насия ҳар моҳаш 5000 сомон супорам ва зиндагӣ кунам. одамое ки дом дорем бачаҳо, хонаҳотона хоҳиши чӣ мегӯянд ба тариқи кредит супориданӣ ҳастен, ҳамин апашкада занг занен. ҳамин апамонда хона дар кор метавона ҳар моҳ 5000 супораво, яъне ки зиндагӣ када беста бачаҳо азиз. беҳтарин вариант одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, ина марамат ба дили пур аз номи Саудо ТВ занг занед, апақати масия кунед бачаҳо азиз. ва ҳама барори кор. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 5 сотиқ замин, дорои 3 ҳуҷра, ремонто замонавӣ кардагӣ дар харангони алхитои ноҳияи Варзоби шаҳри Душанбе қарор дорад. хеле нархҳо камай, 249 000 сум. бача нарха бинен, просто дам бигирен. беҳтарин нарх 3 ҳуҷрагаи ремонти замонавӣ бо масоҳати 5 сотиқ замин 249 000 сум. хеле нархҳоро ман бисёр мегзорам. фақат дӯстони азиз, наворора сабр карда то охир тамошо кунед. 3 дар хона, 1 то кухни, 1 то ҳаммом, ҳама шароитош дар даруни хона ҳаста. мега маълумоти бештар тариқи рақамҳои телефон ахираш 40 аз номи Саудо ТВ дӯстон занг бизанед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 15 сотиқ замин, дар ноҳияи Ҷайҳун Қумсангир Озодида қарор дорад. фурӯшӣ ҳама шароитош ҳаст. оғил барои молу ҳол кардан, амборхона дора. хулас хона тайёрай, метавонен даромада зиндагиро сар кунен. ремонтошам просто зурибат кардагӣ. масоҳати ҳавлӣ бениҳоят калон ки 15 сотиқ замин, ин масоҳати беҳад зурибат бачаҳо азиз. нарх бошад 270 000 аз номи Саудо ТВ ки занг занед, худохоҳ бо арзонтон мекунад. фурӯшӣ ҳама шароито ҳастай. одамои молу ҳол мекунен. хуб, хеле вариант, мақсад яъне ки беҳтарин занг бизанен, масия кунен. 270 000 дар ноҳияи Қумсангир, Ҷайҳун Озодӣ бачаҳо азиз. яъне мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дар видео лайк монен, дар канали Саудо ТВ обуна шен. ин вазифаи хонагии ҳар яки мо шумо. лайк мондан, поддержка кардан. яъне ки ҳама вақт дӯстон дар рафти тамошои навор ҳаракат карда дастгирия фаромӯш накунед. чунки Саудо ТВ шуморо дастгирӣ мекунад, шумо бояд дастгирӣ кунед. 5 комната, масоҳати 8 сотиқ замин, дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Навканда қарор дорад бачаҳо азиз.
гирди хона маҳкам, дарвоза дора, забор дора, ҳама қонун қоидааш хати ремонтошам беҳтарин кардаги 280,000 и тарафо беҳад обод бачази. Хона кухни баня дора дарунша. гирди хона пурра маҳкам кардаги дарвозаи фасон часпондаги замонавӣ. خب همگی 8 سوتیق زمین داره و 5 حجره. خب معلوماتی بیشتر شد زنگ زنین. آبش میگه که ساعتکی داخلی حولیده هسته. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی نزدیک حولیگی. خانه نزدیک حولیگی هسته که مساحتی 8 سوتیق زمین تشکیل میتیه و دارای 3 حجره در ناحیه دوستی جیلیکول در قرار داره بچه عزیز. نرخ زور 220,000. آب در حوله. شما تماشا کنین جویباری آب هسته که آب که باشد تمام شرایط های زندگی مهیا هسته. این آب بچه ها همه در شویده. خب 220,000 میگه با سودای ساز داره. زنگ بزنین بگین که ما از کانال سود اگر رو تبینین درخت های میوه دهنده را بینین مساحت زمین 8 سوتیق 3 حجره ریمونت های زور کردگی فقط 220,000 میسپرین درآمد زندگی را سر میکنین. بچه‌هایی که از جیلیکول دوستی خانه خرین پس مرامت زنگ زره پرسان شین. این همی کاتیج. میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی. کوارتیره ها را خانه ها را الدرش کرده میگذاریم چون که طلبات همش بسیاره، همه را به نظر میگیریم. یک حجره کوارتیره دوم اتاج دا مساحت 31 کوادرات متر. وطن یک شهر وحدت. شهر وحدت و وطن یک بوده است. خانه دومی کهنه او هسته بچکای 500 کیلو موندگیم. یعنی که او که بیا امو بشکه را پر میکنن دلش زندگی را سر میکنن. خب داکیومنتو همه هسته 31 کوادرات های حتی بالکنش. این مرامت دوستان زنگ زنیم مسیح کنید. از ما نوار کردن از شما تماشا کرده انتخاب کرده خریداری کردن دوستان. با هم خاطر گفته امکان نوارای ما را صبر کرد تا آخر تماشا کنین. خانه های ارزان هم بسیار های بین خانه ها دا میگذاریم صبر کنین آشتان شا بچه. میگذاریم با ششمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که در شهر تورسونزاده ریگری پیشینه. نگاه کنین. یک کامناته کوارتیره 7 اتاج مساحت 40 کوادرات ریمونت های زمانوی درجه عالی در دوم میکرورایونی شهر تورسونزاده ریگر 225,000 سوم نرخ. خیلی نرخ ها فکر میکنیم سعودو تیوی زیادتر میگذاره. همه شویده. دوم میکرورایون یک کامناته 7 اتاج 40 کوادرات خانه پروس لوکس گفتیم مردک بمب کدگی با چیز چورش تمبولی سعودو میشده است. اینا چی میگن شرایط های دوش ایجا کخنی و خیلی خلاص هم خیلی گپ. زنگ زنید 225,000 با سعودوی ساز کرده میشه بچه عزیز. و دوستان میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشیمون. کوارتیره فروشی است که یک حجره کوارتیره دوم اتاج مساحت 19 کوادرات 19 کوادرات همین 19 با 19 میشه 19 کوادرات. خب ناحیه سینا شهر دوشنبه 270,000 سامانی همین خیلی باشه 19 کوادرات 19 با 19. خب 270,000 سامان. معلوماتی بیشتر با طریق تلفن. خانه تعمیری نو کردگی با همه طلبات زندگی جوابگو شدگی هسته. آب گرم داره. در زمستان مشکلی نمیکشین. نرخ زور 270,000 سوم باز یک چنین ارزان میشه. خب کاندیسنر داره، تلویزیون داره، ماشین جمعشویی داره. خب این همی حالت 270 تا خطون باز زنگ زپسن 19 کوادرات متر سینا دوشنبه. و دوستان میگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی امروزمون. کوارتیره فروشی است که در امی دوم قرار داره برادر عزیز. دوم حالی بود شدگی نیسته ساختمان دوام دارم. ماهی اکتبر میسپرند سپتامبر اکتبر دوم پس خدا خواهد دوم میسپرند در نزد دوم مکتب صدی گیمنازیا کالج طبی بازار مسجد قرار داره. نرخ خانه باشد 260,000
хонаи мо дар шашум этаж дуҳуҷрагаи 53 квадрат ки дар ҳолати коробка қарор дорад. дӯстони гиромӣ, боз метавонед маълумоти бештарша рақамҳои 66 86 да метавонед занг зад аз умми канали Саудо ТВ. 260,000 сомонӣ. бачаҳо навор чӣ хелае? Бешӯхӣ ки маъқул шид ё не? хонаҳо чӣ хеланд? Арзонанд, қиматанд? хуб фарқияти навор аз наворҳои пешина чӣ хелае ҳаст нест? хонаҳо маъқул шид нашид? Комментария кунед фикротона. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира 8 этаж масоҳати 50 квадратный метр дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Сомонӣ будааст. дар сентри Ленинский район Рӯдакӣ пеши бозори Сафина қарор дорад. дом дорои лифт. ами баъзе вақто даҳон як лағжиш дорад. хеле ашибка мекунем бачаҳо. ба ҳамин хотир ба мақсад ҳар як навори ки мегзорем баъзе вақто ашибка мешавад. як чинимчи хатогиёро ба назар нагирем, чунки ами деволи сафеда бинен як то нуқтаи сиёҳ боша, ҳамун сафедо наметава, ҳамун нуқтаи сиёҳ метава бачаҳо. ба ҳамин хотир кам беши рафти навор ашибкаҳо мешавад. бо ҳақорат шапак и хеле хай мардуми худам баъзешон и хеле корора бо дӯст медоранд. вой ба ҳоли нафароне ки гапҳои ҳавоӣ мезананд. оиди квартира занг занед. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати яъне ки дорои 3 комната. нарха бинен 399,000 сомон. 3 комната будааст. дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. фурӯшӣ дар маҳаллаи Чимтепа. хуб масоҳати 76 квадрат. аз роҳи Калон 1 километр дарун мебошад. барои маълумоти бештар тариқи рақамҳои WhatsApp ки 68 64 метавонед маълумоти пурраша бигиред. рости гап сотиқша нафаҳмидем. ҳамиқа ки 76 квадрат қайд кардем бачаҳо. навор тамом шид. лайкҳоро монен, дар канал обуна шен, фикротона комментария кунен, чандум лайка монден. оё шумо то охир тамошо карден ё накарден? ҳатман ва ҳатман нависен. хонаҳоатонро роӣ кунен. WhatsApp ма дар аввали видео мондагӣ. Зиндаву сарбаланд бошед.